Uba Charles Marngar MDC Kamahuti Konsensi ula pelapai ba boba ngai langdhar ubade kupa jong ba daskhet lamari MLA Bamanta kan National People Party na mauhati ula penkre ban yakun no election MLA Arjar hulai na nongkrem ulawan ban thong yo teu MDC bon wan yakun no na ke NPP habakren ha ke jelang penbana purai ba S Osborne Karjana kumu kertong ke Kongres na soyong konsensi ha ka arpo tereng uba Charles ula kan thoru ba ka chingphet ke MLA ke Kongres kolong kumbahap kislayau no dieng bat mi pat dak balong bat penpau ka chingkemen Dr. Mukul Soma Umdan Shu ha ke Kongres. Uni no yalam ke Kongres na ribhoi lo ong ba ki long kmi ha ki snong blok tu kidayam kthang Maria Debyo i ya ke jingkran sembur mitrang ba ke jelau ba perston ten song bolo ong arpu art lik snong ha blok tu ki hap sha asam. Da ka ba kan tho ek sarkar MDA na mar ke jingkan no bam sap per kum ke jingpun lot ha ke jing khun persha ek klam COVID-19 ulo ong ba yamanta bala jan election lai lembu pra kertong ha ki yeng ya brio kat ba ha ki snam bala depan omju i bat ki kertong na ki party kin ai ji rap pisa shaki ba khawai si kha khulung ki khna ba bi na kwa ban ai ki gele ku ko ba na te na sukumen pala ye ga jingphat ga jong Dr. Mukul Soma ipai ba jong a ga konsensi ga por ba phet Dr. Mukul Soma nale ga we ga snong ban pulong meeting ki om tong ini thap ti bala phet Dr. Mukul Soma Damar balai damar baro ashkata ki om ba ni e ga Kongres mreng isi Mukul Nakua ini lo ngini tap tilang dari kepor bola lapet Dr. Mukul. Nei kata hadin nanda kidon sakin rewot sanut ki MLA to keseng Kongres ki balapet na keseng Kongres. Ki MLA to keseng Kongres ki bal lombreu mambreu ki baladan ke kerdan ki babat atau position ke baper. Nda ba gelas nobet sobian Ino ya keseng Kongres. Ngamarway Bakhari boy disik ngim kuslai bagi pet kini ginong yalam bitongi. Nasi ongi kini kawai. Keseng Kongres kadang udah dingba ubahe lah. Bakhau ne dingba idon kitna bag Islam. Begitu ki MLA Kongres ki pet. Jong Dr. Mukul Soma Kiway ijong ikong amprin kidei kisla ki bayau bat habala yau pala kisla ki hapno no duding bana ki tenat denya nei ka basau tenat kadei kani haba hap kisla ki bayau ki mi kisla ki balong bat ki bakoy ki fresh namar bala da kren kisla yau dan bangishu dengan Yang asim bagani ke saidor ke jong play. Ke bau play ku akan penklador sesisian ya ke celah ke jong. Namar bala da kislayau bidam dan. Ke parti Kongres ke syak keno lai project lai program. Uni ubat Charles Marngar bayang bentar sih hamiru ulah syawan terwa bisa. Hau kpa jong MLA ubula petno Naga konsensi jonga, lalu yelek selong krem borok pikir. Bangangan yelek no, naga seng NPP, ke UDP kawan kot yang awan yelek, ke TMC kawan kot yang awan yelek. Naik pai ba ini ngam trek bandi, jadi pai ba naga konsensi. Sosi, bahkan ni kalau jaru hasok yang konsensi. Nio i ganong ong kerteng ni no pitang suong munta barok pilih tip. Kinong yang ang jopi kibla rampa kibla senior hakani ke konsensi. Kadai tang gajing aidau baka Kongres kapten bosu ndai gede gajing satir ngai pinne. Kali yang ang menta bagi pi kalau kani ngabu gajing kali. Kumno na nagkasan ya ke NPP kumno na yale na ke NPP ba ke UDP na yale na ke NPP na ba si Amit kino hikaya surah kabomla banmo na nagkasan ya ke UDP kabag kabung ke sentur samsnam klam kerani habang ke sarkar kalale nombor ya ke jelang ke jong kasan ya ke sarkar na mga cintu Kepala syekh ki kali ki doyong ki ong ba om ngim pelaj doyong mentang ngim sya ban khi doyong
hari buhay ngadon lagi hajar teligi terok kiai lagi simen manobalum ni bisa kilom kita di high level hangga jaga ka magpisahkan wan sa kajala ka tungi banyo sil tulop ikinong tray iya kinong hikay kapisa ka lik sa plajong nore jong no nang ayip higawin ni nuksa ladaw presiden jong ka BJP udan ha Delhi di candidate barok gawai dari India kinyo pisana ganyan election kihablik pan no daw presiden Kau presiden jong ke NPP ubaday jong barok gawai dari India ka bagyong ka National People's Party ke NPP day mano day na megalaya uday na megalaya panat sama naay kinyo pisa gihap naman panbisa na Manipur na Nagaland na Arunachal at Kiway State panbisa na upanrat banila election tunay nakajala megalaya katongin kapisa nang ni kapisa jong ipay pa banila election sa Kiway State jong kajala kijala hapo kari India ka jong kajing yato kabasyak kay yato COVID-19 kiong praspa akrur kapisa chay nga hapo kakonsensi jong au MLA o minister balay hapin mit marway South Pangot kibreo na kakonsensi kibalay balay yung breo sa dohati nga hapan kit banbaik ki nga po ya jika quarantine center nga hapan sa banpsay ki lay pomot iti gawiyong sutin-sutia nagka-consensi jo nga. Sipanay siteng nga hapan psay chay kita kapisa COVID-19 praspa kur bagiyong kahok ka jong piba pide banyo na marsansnan kim IIP ki ay nagabi hapan siya tang bahakan dong para marway siya no pintat jid mapi yang khot na wari pigi poy bawi hit daga jing snoret pet yung iba kawan dijela ka jong ikan sejap naman gidon ginong diri iba perstun nila di yang arpo-arpo gisnong hablok tu sa sisen nga krenbyang nang ne kumurong yalom ko ba perstun dan so pilati ya kari ka jong i 6 September